Uhaguku wa ugitiri uria ugumire kaunti ya Baringo riu niwoete mwerekera ungi thutha ruhonge rwa guthaitira mogwati ma hinahi kurugamia mihango yawe uteithio na kweheria aruti ao a wira mwena wa Baringo. Undu ukite thutha wa aruti a wira a ruhonge ru gutharikirwo ni aikari a Baringo muthenya wa gatano riria maratoraga uteithio wao mwena wa Turkana. Kugera ndumiri itumitwo kuri nyumba cia mohoro ni mwandiki munene wa ruhonge ru Abbas Guret augite ni kihakuona ni tukurugamia motungata ma uteithio mwena wa Baringo kuna maabitha aitu matire na ugitiri wa kuigana makiheana uteithio ucio. Muthenya wa gatano ni turatharikirwo ni andu ona thengia kumena tuthiete mwena wa Turkana kuheana uteithio. Ona ukirugo ruhonge ru ni ruranire gucokeria motungata maruo mwena ucio wa Baringo aiko thirikari ya kaunti ya Baringo ni ikumere ugitiri wa kuigana. Oho no turoria thirikari nene kuingira na kugacirithia ugitiri wa aikari a mwena uyu wa Baringo. Ruhonge rwa Amnesty International sakaite ikinya riu ria ruhonge ru rwa Red Cross kurugamia motungata maruo na rukoria thirikari kuhika mituki kuhonokia aikari kou. Hatua hiyo ni ya kusikitisha mno kwa kuwa shirika kama hilo kwa kawaida wao ndio watu wa mwisho kuondoka mali itakapowaka moto. So kuona kwamba wao wamejiondoa ni ishara tosha kwamba hali ni tete zaidi. Kwa hivyo hiyo ni ishara kwa serikali ianze kushughulikia swala hili kwa kina, kwa kuwa shirika kama hilo likijiondoa hali ni mbaya zaidi. Serikali isije ikachukulia swala hili kama ni swala la kudanganya tu watu. Ukiangalia kwamba hili ni eneo ambalo tunajua vizuri kwamba ni eneo ambalo halina amani na usalama. Ise ikuhene gukoretwo na uhaguku wa ugitiri uria urehagwo ni unduire wa uici wa mahiu gatagati ka nduri cia Pokot na Tugen. Andu aingi ni makuite na mathukuru gukorwo makihingwo thutha wa aikari gwitharira kaunti iria mariganiti kuigita miturire yao. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Simon Macharia wa Wangui.